mugende muve Kudutorero hage muri mukwirirwa hose naje narahabonye ejo bundi hari uhanjanye twamadura turi nk'abangwa 30 ndaheba ndahumirwa muhasha kura y'amaso nta kintu na kimwe tugiye kwaganirira. Mundu umwe ejo bundi yaje kunsura arambwira ngo Paul muha ngo namenye ngo ko waje ngo harwaye ngo ariko ngo kandi ngo Paul ko wacitse kuri iriya cumu ndababara nkazanja nko guhwera jabo nacitse kwicumu. Tuzorurwana, tutashinda, tutapigana na adui, tutaendelea mpaka hadi mwisho. Twaramashije twe nimuramuka mutabaye muzoba mwitabaye, nimuramuka mudatabaye takizabuza abanyamurenge gutabarwa. Ngubwo abarundi baduhagaze hejuru n'inkota abarundi ariko ubundi sinzi cyabateye ubwoba. Nkasoze papa, sinzi cyabateye ubwoba, sinzi icyabahamwe icyabakuyemo umutima w'ubugabo. Ese niko nabiri zivuga harya, izivuga ngo nta mwami ngo uzutsindishirwa nuko afite iki ingabo nyinshi. Hatubabayiki hatutetemeki kwa sababu abarundi baduhagaze hejuru. Tuzorwana kugeza kuwanyuma kandi cyo mbizeza cyukuri tuzotsinda. Uko nukuri mbabwiye ukuri kuzuye. Haleluya. Yariyo ngiyo nimba mwarakuze mukaba abantu bakuru bazima nimugende muve muri utwo tuntu n'utundi mutabare mutahe ko murumva mwabagabo mwe mutahe. Sisi hatuna mchezo. Adui mwahaye adui imbaraga muri mukwirirwa mwandika. Ese ya mateleviziyo hano muri Kenya amateleviziyo yabaye makeya abafite amafaranga mugende mugura amateleviziyo menshi nimurangiza muza muyatunga muri adui muvuga amakuru yabo twamagane adui. Na televiziyo mwiri mukuzanga abantu bagatomboka ngo televiziyo Ageze nabi tuza tubakurikirana gute. Muve mutuntu mwarakuze mu babagabo. Reka nsoreza hayige mu pasiteri ko mukamyambashi ibonti baza mumva se nkibyo naza mwaza mwumva bashu muri abashumba beza twemera kandi dukunda. Yes, haleluya. Tugire guke simunyoshe mikono. Haleluya. Ibi biragaragaza ko mwari munkumbuye kabisa. Naje narimba kumbuye. Haleluya. Ngiye gutera nizi ngizi sinzi ko biri buze kubatungura kuko nubundi naje simvuga ngo birantunguye ariko bibaye byiza kugira ngo ntere haleluya. Ndazihera muri ubu buryo rero. Abehurayo 11 umurongo urihangana gato. Icumi na rimwe no kuri 24 bari bambajana 11 no kuri 24. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kugira gute noko. Iyo ni haleluya naho nyihereye. Kwizera niko kwatumye Musa amaze ngo gukura yanga kwitwa umwana wo kwande w'umukobwa wo kwa Farawo. Mbere gato ndashima ndakoresha iminota neza abashitsi baraha ndangije hariya tiriwe mvuga ngo umwe n'undi mwese turabishimiye. Mwami Yesu abaheza umugisha. Basangwa mwese Imana baheza umugisha muri benshi muvuye hatandukanye. Iyo umuntu yamaze gukura Bibiliya izivuga ngo iyo umuntu akiri muto ngo azakora nk'ibyo abana bato bakora. Niyo teme y'amakutano ndatomboye sinarimbize.
hanyuma rero iyo umuntu ngo yamaze gukura taza bakiri umwana ngo azavuga nk'ibyo abantu bakuru bagira gute kandi ngo agakora nk'ibyo abantu bakuru bakora. Kandi cyantangaje nubwo nza kagaruka kuri Mose kugira ngo nsoreze kuri iyi haleluya yindi, tuvuge ngo amen. Mwitabiriye amakutano kandi ya haleluya naje bampaye gutera, yari ngombwa ko naje mbaserukaho nkayitanga neyo yiyi kabisa. Icya kabiri ko ndabona abantu bateraniye hano ari bakuru kugira ngo ze gucungura umwanya. Abantu bose bari aha bakuru ko mpaye mbona muri bakuru, nta basaza mpaye mbona cyane bagwiriye aha ngaha n'abakecuru, ndetse nkaba muri side y'abapasteri harimo abazehe bamwe, hano inyuma ndabona ari batoya ba Mutara n'abandi baracyari bato. Ko mwamaze gukura mukamenya ubwenge mukava mu by'ubwana, ni gute muhira hoshira muraha? Mwitonde, sinari nkeneye ngo mukoma amashi kubera ko muri ibigwari. Mwitonde mbabwira iryo jambo nimara n'icare niyo haleluya iserutse. Ni gute abantu b'abagabo bangana nk'aba? Ese reka mbaze hano mu mapasteri, nigeze no kumva na mushumba ngize amahirwe ndamubona Reverend Byicazimana Gweza umugisha. Mutuze mutekane. Rijya jambo revera riza rivuga ngo Nehemia ngo mukono moja ulikuwa ukijenga mwingine kuchukua silaha. Ni ukuri. Ntabwo ari silaha ya kiroho. Imana igweze umugisha mwinshi cyane. Yari silaha ya kimwili. Iyi ngiyi imbunda yo kwicana yo kurasana n'aduye. None ni gute mwokwirirwa musirimba mugana? Hari uwo nabwiye ubushize arambwira ngo se ngo kera ngo uko wibagiye ngo wari ukunda ngo gusirimba cyane. Ninde udusirimba kurushiri iwacu? Ibi ngibi byahiwanyu byo kumara gusirimba mwarangiza mukaza mukorona mu mashati. Muzoze murebe umwuka w'umwimerere nyawo imuhira. Nimba mwarakuze mukamenya ko muri abagabo n'abagore bakuze bafite ubwenge, bazi ko mutari iwanyu hahaye hashira. Amba drone arenda kumara ababyeyi yabahamuye. Imbunda zidafite uko zingana tutigeze kubaho nabigeze kuba basirikare. Ko ziramanukira mu bana abagore n'abana b'impinja. Avortema zikaba kubera imbunde bashinze haruguru y'imihana. Amwe mwese ngo murishaye ko muratarama mu gitondo na nimugoroba. Cyo gitaramo se kitumariye iki? Ese mvuze nihanukiriye ba? Oya iko ndavuga neza cyane. Mose wamaze gukura amaze kumenya ubwenge, ikintu cyantangaje. Hariho ikintu kimwe kiza kidutangaza twebwe, niza kuganda ku musozo. Ndagira ngo sintwaye iminota myinshi. Ubutaha nibizoba bigikunda nkiraha muzompeza ingana ni y'umuvuga butumwa, harero ingana ni y'umuvuga butumwa. Niho nzotera nini cyane kugira ngo muyumve. Ariko singaye ni yingi mufashise ukema mukama musingiriza pato. Ni gute umuntu w'umugabo utarwaye utari kajorite yonanirwa gutabara iwabo hashize, hanyuma mukaza mutubwira ngo turi kumwe se uri kukarango kwakurya natwe turi kwakuno ngo yaye wango mukomere. Nabonye abantu bamwe baza bamandika zamezanga zikamanuka izindi kazamuka zikamanuka izindi ngo nanone ngo abangaba nibo bagabo. Ndababara cyane nyobegwa nimbi we yabaye umugore nimba cyakoze dufite abadamu hari abintwarikazi bakomeye kabisa. Turi kumwe n'abanyamujarete ntimubizi aho ba Debora ntibahari, ba Cecile ntibahari, ba Majoro nani ntibahari, Claudine sabadamu n'abadamu mugume mwikirize gucyo gusa ngo mwataye ibitambara ntimukimenya n'umuco muguma kwikiriza gusa ngo n'abadamu namwe mukwiriye gutabara. Bari mwarabone abagabo basirimo baza batabara bonyine. Tabagore b'intwari muza mubona muri iki gihugu, tabadamu b'intwari muza mubona mu Rwanda, tabadamu b'intwari muza mubona i Bugande. Ni gutemwe mutotabari wanyu hashize.
reka ngane ku musozo. Mwihangane sinje utwaye umwanya munini kuruta cya gisiriba mwasirimbye. Natekereje kino kintu, babwira ikintu natekereje ni marasoze. Timuzi muhira ko bazabahinga, rero nino bazabahinga. Iyo bahinze umurima haza habamo ibigori bimwe bagenda bakanda kandi cyarameze kibindi kikazamuka, cyarangiza bwana president aje, cyarangiza gukura kigatura gashara kigaheka, cyarangiza guheka kikumya umusatsi, sibyo harya, cyarangiza kumya umusatsi se habo wa mbere no kabiri harya no gatatu kikaba kireze. Nyiri murima yaje rero kureba ko ikigori ceze ngo atabara abantu, yakanda gutya akazagira ngo harimo ikigori, agashishura agasanga harimo umutiritiri uzira habe n'indete nimwe. Ico bacita ngo niki? Igifuma. Kandi gitangaje na cya gifuma umwagi wacu ntibaza baburyo, baza basanga ngo ari ikiganga. Dufite abantu bibifuma kweri, dufite abantu batokanja n'umwagi wabo nti wo uryo kibikunda. Bavandi muve mu nani, mukura amaboko mu mifuko muyazinga. Dufite akazi kakatwemerera ko abagabo bangana gutya n'abagore bangana gutya, mukwiriye kwicara muzoza murya muryame, nimumara mubesha abandi bana n'abagabo muri kumwe. Mugende muve kuziko mureke gushintuta, muve kuziko mureke kota, mugende muve kudutorero, mukura amaboko mu mifuko. Ninde wababwiye ko iyo umuntu ashaka kurya umureti atazamena igi? Uzogenda ufata igi uriteke, utatetse ushaka guteka umureti ureke kurimena urebe kubugeraho. None muzofata iyogi mugende muriteke. Bibiliya iziduha ingero nyinshi cyane zitandukanye. Ndasoje mugende muve kudutorero, hajya muri mukwirirwa hose. Naje narahabonye ejo bundi, hari uhanjanye twamadora turi nk'abangwa 30, ndaheba ndahumirwa muhasha kura y'amaso, nta kintu na kimwe tugiye kwaganirira. Mundu umwe ejo bundi yaje kunsura arambwira ngo Paul muha, ngo namenye ngo ko waje ngo warwaye, ngo ariko ngo kandi ngo Paul ko wacitse kuri iriya cumu. Ndababara nkazanja nko guhwera, jabo nacitse kwicumu. Tuzorurwana, tutashinda, tutapigana na adui, tutaendelea mpaka hadi mwisho. Twaramashije twe nimuramuka mutabaye muzoba mwitabaye, nimuramuka mudatabaye nta kizabuza abanyamurenge gutabarwa. Ngubwo abarundi baduhagaze hejuru n'inkota, abarundi ariko ubundi sinzi cyabateye ubwoba. Nkasoze papa, sinzi cyabateye ubwoba, sinzi icyabahamwe, icyabakuyemo umutima w'ubugabo. Ese niko nabiri zivuga harya, izivuga ngo nta mwami ngo uzutsindishirwa nuko afite iki? Ingabo nyinshi. Hatubabayiki, hatutetemeki kwa sababu abarundi baduhagaze hejuru. Tuzorwana kugeza kuwanyuma, kandi cyo mbizeza cyukuri tuzotsinda. Uko nukuri mbabwiye, ukuri kuzuye. Haleluya. Yariyo ngiyo, nimba mwarakuze mukaba abantu bakuru bazima, nimugende muve muri utwo tuntu n'utundi, mutabare, mutahe. Ko murumva mwabagabo mwe, mutahe. Sisi hatuna mchezo. Adui mwahaye adui imbaraga, muri mukwirirwa mwandika. Ese ya mateleviziyo hano muri Kenya, amateleviziyo yabaye makeya, abafite amafaranga mugende mugura amateleviziyo menshi, nimurangiza muza muyatunga muri adui, muvuga amakuru yabo, twamagane adui. Naho televiziyo mwiri mukuzanga abantu bagatomboka ngo televiziyo Ageze nabi, tuzakubakurikirana gute? Muve mutuntu mwarakuze mu babagabo. Reka nsoreza hayige mu bapasteri ko mukamyambashi ibonti baza mumva se nkibyo naza mwaza mwumva bashu muri abashumba beza twemera kandi dukunda.
muzamugira igihe kimwe mwigisha abantu kuko nubundi tugiye kwigishwa hano abantu bamenye amakuru yimuhira ko hari abantu bamwe baza barinda kubwirwa kugangahura kurumva pastor hikugangahura n'ukuri kose kugangahura ukazugangahura umuntu ukamubwira ngo se tuzi amakuru yimuhira wowe tuzi ko barashe mu gahwera umurundi utazi mu gahwera atazi ngo guca muri cucu ni hehe atazi kuza ngo muri nyaruhoko ni hehe atazi kuja mu mpuga ni hehe azongura mu gahwera avuye mu kibitoki wanajidanganya muzinga amaboko mwabayumbe mwe muzinga amaboko tuve mu bisirimba dayere ntitubiretse nta tuvideo mwabonye n'ahandi ni muhira ntibari mu gusirimba habe namwe mwotabara baze enokuri nta muntu mbaye mbona utotabara hano uretse papa hano nande undi n'abapapa nkabangahe baraha inyuma ndababonye barahari batari bake mbaye mbona batotabara bagasigara hano bakaza basigara babwira bagasigara baba bacemana imisanzu muzamutanga muzamugira ngo hari uwambwiye ngo yakoze igitangaza ngo mu bwoko ngo ara wageze gutepa ngo yatanze 12,000 ndamubwira ngo uzo 12,000 watanze si bibi kandi no kusha hanze si bibi ivyo nubwo wompa $100 $100 sinozi transfer ngo zije gukaba mu gafurwe nanje mpagarare muri kabembwe tibikunda je bose nkeneye ifaranga nkeneye presence yanyu dukeneye presence yanyu mwebwe mwese kumugana ukagezeriye turabakeneye ndi dukeneye kutumotiva ngo turi kumwe ngo ko turaba ko no mutabare baze apana ibyo kuvuga ngo he n'abashitsi mbaye mbona nabo baracyari bato ni nabira papa habari gana utabare runya urumwira wanje urabizi kandi tuvuga niyo ndiriye dukwiriye gutabara twese ko tungana tugafatana mu ntoki tukanga gasuzuguro Mani bafashe baheze umugisha mutekereze gutaha